Sapreng start kawai ka video haki social media berpera-pera bat kamtam hapa Facebook bat WhatsApp haka bala sakhi ya uwei usipai BSF bala lek klemran ya kawai ke kentai Manipur bat kabala jia men ka arpau tarik bulan Julai usnem arajar arpau lai. Kata ka video ke bala yo ring ling baka CCTV kala jia hapo kandang ba Empal bat kala jia hapo ka shopping mall ka badan hapo ka te kandang ba Empal bat kani ka jingjia kalang ba kani ka wi ka kentai Manipur ka badan kena ka lej ban lej the jing the na po ka te shopping mall henry kensan lawan rong unu sipai BSF baru badai u head constable yo ba tip kerteng kum tau Satesh Prasad kani ka jingle unu sipai BSF klapin kloit klapin bitar klub ya kipai ba Manipur kipai ba Manipur kilaang bahkan ka jingle jone BSF kam langsung ka babiang usipai BSF ka jingsha ude bandarin kalang ketika jingale apa ketika jela Manipur kum si bentaban penjajah ka jingale Henry kumno unu sipai BSF ula lejong ketipen ban ya ketika kentai Manipur mat ha ka baidai bahkan ka jingjia ki officer jaka BSF jaka ketika jela Manipur kelapin benar bakila deban FIR ya une usipai bat ki officer jaka BSF jaka jela Manipur kelaang bakila deban suspend na ya une usipai bat ka kes halor kene ka jingjia ya u kadang yai be syakmal hapo ketika jela Manipur mat sakawai pat ka jingjia ha ka baka sarkar Manipur kelapanya ka jing pensya ya ka jing pensya naki sipai BSF buat kumju naki sipai Assam Rifle hadin ba palat nyaus pakat pelangut kinong senang juga jela Myanmar kilawan rong bian siapa ke jela Manipur ka sarkar Manipur kalau ang bakini ki nyaus pakat pelangut ki bakan top ki kelong kena ikme buat kumju ki senrang ki dai artat ki breu ki balawan haringkat ki tiar ya jengki kum si benta banyarap lane bandan ketilang hakate ka jingele ka basyar kai bat ka badang nek sahadu mentah hapo kate ka jela Manipur ka sarkar Manipur kalau angru sipai BSF bat kumju sipai Assam Rifle bakumno kineki nang Myanmar ki yaban rong tik siapa upur usam war hadin ka jingkmi benia cak sipai BSF bat Assam Rifle hakilain border bat kum tanah kali yang cak sarkar Manipur kalau ang baki sipai BSF bat Assam Rifle ki deban kem kineki beri ba palat nyau sepakat perangut bagi deban penpai biang siapa kari Myanmar